Abbużi sesswali, prostituzzjoni u rigali fingotti tad-deheb huma fost l-akkużi li tresqu f'xhieda fil-Parlament Bulgaru fl-aħħar jiem kontra l-gvern ta' Bojko Borisov. Il-Gazzetta Kulħadd irrappurtat li riċentament ir-rivista influenti The Economist kitbet kif il-Prim Ministru Bulgaru qed jaffaċċja allegazzjonijiet imsejħa bħala bombastiċi. Din ir-rivista irrappurtat kif negozjant li ma rridx jagħmel dak li rridu jagħmel Borisov ġie ffilmjat waqt li kienet tiġi abbużat sesswalment. Każ ieħor ġara hekk kif membru tal-grupp ta' Borisov ħallas 2500 euro lil mara biex tieħu ħsieb lil Bojko Borisov. Din id-deskrizzjoni ta' kif allegatament jaħdem il-partit ta' Borisov li huwa parti mill-Partit Popolari Ewropew li fih hemm imsieħeb ukoll il-Partit Nazzjonalista intqalet f'xhieda tan-negozjant Svetoslav Ilchovski waqt kumitat parlamentari li qed jeżamina l-imġiba tal-partit ta' Borisov li ilu fit-tmum tal-pajjiż mill-2009. Dawn l-allegazzjonijiet fuq Borisov u l-klikka tiegħu sabu r-refuġju tal-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. Dan hekk kif Metsola fil-Parlament Ewropew resqet reżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew fejn akkużat lil poplu Bulgaru li protesta kontra l-gvern ta' Borisov b'affiljazzjoni mafjuża. Dan wassal għar-rabja tad-demostranti Bulgari li laqmu lil Metsola bħala Mrs. Mafia. Dawn id-double standards min-naħa tal-familja politika imsieħeb fiha il-Partit Nazzjonalista ġew innutati mill-Viċi President tal-Parlament Ewropew Katarina Barley f'intervista ma' News fil-jiem li għaddew. We have always voted in favor of all of the resolutions to strengthen the rule of law, if they concern SND governments or not, social democratic governments or not. That is completely different to the EPP, to the Conservatives. If it's their government, they do not recognize the problems, for example, in Bulgaria. And I think that is the wrong approach. We have to stand for the rule of law everywhere, in all countries, and that's what we do as Social Democrats. Fl-aħħar ġimgħat ukoll One News kien il-Bulgarija u tkellem ma' żewġ attivisti li llum huma membri parlamentari. Huma tkellmu dwar kemm huma rrabjati għall-aġir ta' Roberta Metsola. Dawn sostnew li Metsola gidbet meta qalet li d-demostranti li protestaw b'mod paċifiku għat-tisjieħ tad-demokrazija u s-salta ta' dritt u favur il-governanza tajba huma ffinanzjati mill-mafja. L-attivisti Bulgari li tkellmu fl-aħħar ġimgħat b'mod esklusiv ma' One News qalu li jistennew apoloġija minn Metsola u nnutaw li l-Ewroparlamentari Nazzjonalista taħdem blamat politiku.